Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Haba Penteri kami ke hukum jong Sarkar Jilla ki Pulit jong ka Ribhoi district haka arpsan trik Luber arajar arpho kila Pyrkhing bha ya ka lekawan jong Paidbah nong snong jong ka tham Ribhoi komsi benta banya khon ya ka thma persha yu khyang jing pang coronavirus unong lum khubor nga bati CCTV ulaya swat hakikat tu kat ni gisnong ki baha popo ka tham Ribhoi haka bola lam ba ki Pulit kila lech pha khang lot ya ki dukan snong bat be lot ya ki nong ya nong yang hasurong Hakikinta bala penjari ke curfew lalap ru bagi Pulit kilabat iki kali junggiriu simet ki belek persya bat ki pasal la ini ke hukum bala mana de ki bor sarkar hakabai dei bakani nakaliang jong ka deputy commissioner ke Ribhoi district ke Kong Rosita M Kurba kala kerpat iki Paidbah jong ka Ribhoi district bakini snok tilang halor ka jing penjari jong ki bor Sinchar district ya ka curfew kat bak sarkar kada yang khoni ka thama persya uknyang jing pang coronavirus kabalong sibentana ka jing dahi ya ka jing embakodo jing Paidbah nong snong
request ya ki shnong ki bakin snob ha ban pentep sini la da dan kinu kinu ki bela ki bela wan ship post ni menchwa kat ars ni menchwa chwa bungin sedang ni exercise ban check bakin mar dan kha itu ki longsang shnong ki bo koi ha ki shnong jong ki bakin register online Meghalaya meghalaya online.gov.in/covid COVID. Kani ka deka jaga fin register. Kani ka line ka long very good number. So far kala kiyo pa number kibrio ki la register ki minta. So kila ka awareness kamot kibrio ki la ham tip kani kala era ini number ni yo jin tip ki dan kibrio hari Ribhoi jeni ki bawan Dubai and ki dan ki cases tu bakila one in contact with itu kibrio ki ba kibala tested positive. So that's why we minute ni long very can so ini we had to trace down ni to kibrio haduk harian. So our team had gone and nila le to badan kam and they are fine. Okay, but then kami kerja jempang ke meat surface haduk kat sauce ni mo sa Ivoria kat sauce ni nasoka. So kini di bang ni haplong alert bah. Mo kuman suong kidon ki bawan ki ba don hari boy again. Hari boy nang ong nang office ang hari boy. Ki balik ki dangwan traveling sa Nepal sa Thailand chano ki one join sa office hakini kismi without quarantine yada day kat sauce ni. Kum gitari dang siyam nene. So yesterday was a very bad day for us. We have been not in AKA, but we have been shut down. We got to the office. We have to come in contact. And thank God, we have declared a national emergency. We have personally, I call each one of them what one should show office, what me should na here. Shong no how here. Kita ke jenja baman man kasni. Kidang mi sini man nakasni mo des mo ba la dadan man no please kito ki badang wan na ba self quarantine is very important. Isolate it yala di na ki kun dikti perkhat lem ye ki kun dikti jompi forget about us ki badang office
Yan la di ke yen jong pi la de pi wan na pas mo pawan chong hai yen kat saus ni mi men ne mr ki wan hang le and ki wan pan kar pi pas ang ni. I mean this is so irresponsible jong ki brio ka ba I mean try ban ya figure out balai ki haban mi na la yen it's really kapan e ke jing long irresponsible jong ki kitip bakala day the order was out on the document everyone minta pergi WhatsApp kila iyo. Still we have people ki bawan na ki wegi district ki don hangi minta ki wan pan kar pi pas. So let's see how we tackle with this tamba ya kitu ki bapang bestong ya kitu te kila ang hostel kar play ngayo mentang-mentang ngayo WhatsApp badan phone ki ompe ek WhatsApp so I check ngan de pek ki shabari ka civil hospital maka kham actually we are going on a mock drill ni happen long prepared this is an instruction bang ni happen conduct mock drill shibuk ladang syaban le Paidbah everything then there'll be chaos people will start panicking oh la jai that's why ki le kan ni exercise namal ba especially ngila the situation is such bang long you know banchu polite lantan they right now civil hospital kadang ke mock drill that's why ni lakhang menevan yat kat mamai number 1 number 2 kanong ba udan ubri hang to kibangi ki MSI la ai instruction ban pe pi ni hap screen nompang ayu ada dia bayang clear na kunta you know depending on the sickness nang dia doktor tamang yo mati mana kali balik kami pa office so kesyong na jimpang la dia kata la jimpang ya cakap pegang lain kenang bandung expose te you know la dia kata then you go that side that's why they kept that gate in segregate di jimpang according to the symptoms so therefore please cooperate bani nai panic nai create more problem for us we have not slept you know all of us have been working 24/7 that if stress say ki doctor then will have will be very difficult in mereka apa ya dia kan hand sanitizer even though kade essential commodity kila panham hakan de syukur menta it's not there then what do you do pile ay beros kata bompat judul the hand sanitizer apa dia kan ni ka an ke bangli ni Haka baka really berok away kalau long shutdown no for 21 days. Ika nakal yang jong ni ki bahap ya kan yang nang halang kalau bak ni request ni appeal kentu itu bahin semua bahaban corporate nang bak ni di district administration nampak ba kini kumba la baru buat ni dengan tajung hajung ki Paidbah nang tajung lebih mo nampak balik ba kani ka jimpang ka for step ba I mean kat kle do jong kari unum ai kat kani ka drastic step la long ka national emergency mo dan declare shutdown ni kari aku isi kamde ke basuk ya kari dan shutdown nama kila hap calculate balai ba hap rai ya kani kalau belum ba kumpiyo ibun kiri kajing spread jangan ni kajing pang kalau so fast ba haka tayo ko ba ning kong kade kasmi ban kong de lai dan kapoi in a few within 10 or 15 days kapoi skilak so the only way ban prevent ni kari jumi ka badan 1.3 billion people this the only way out at least out mean presently ni naman ni happen restrain ya ka movement jang kibriyo kani ka ding simpang ka bakiara kibriyo da kibriyo then kadao an ngimtip manubara aro kamde bang yo naman kibriyo bi sya iklan ki bawan ki badang travel ki badang ki beralik ki jintre ki nata kadang ong yo ki Paidbah ni request ekin ki nongkit kam shnong ba but ni I could play ya buat di senang kita penting ini bagi don kita kibre kita wanari parang kum Dubai kum siapa Amerika kum siapa Switzerland tak cuba kita kibre kita penting le district administration hangta ida kibre dalam Ribhoi but hadin kata ni ada district civilian officer ni but ulane kepada kam ulane tidak visit iki ya what dia panic
kata kaji ni buat dia lada kira lem yang ni lada cukup mentala dari begitu kisno ki kimchin ni akan jimba kle kini tip kuno ni kenapa tip kita kibri bila koi ni isolate ya ladi nak ikon dikti perkat lem ya ikon dikti jompi forget about us kita dalam office ya ladi kayen jompi lada piwan nak pas semua haban song hayen kat saus ni what kerana no what yami banya Shong bam jabayang masam lagi no as a family shong isolate for your own good. Kata kan dia request sangi, na request sampai nam takan ni district nam tapar kau kita bapak ya kan news ke jompi, nang bakin lada kitip ba sikit jakaru tidak kipar lok jengki kiberang suan kipel owner. Moyo pun not everyone kitip ya kan. Bon kita kebon manmat ke sini dah. Kila kuliah kibri, but it's not a new thing. Mata lana do December kibri kila kuliah kan ni. Henry kim kit kia. Tenang tak ada orang baca ni hab repeat kita jujur semua itu kibri bukan apa. So ban self register ilade, self quarantine, isolate ilade. Nak hayang lah janglo, nak ikut ni lock ni kami pa every. Nah, they okay. Kata di halot kata. Bapak apa ni kalau hajin nak impose sebenarnya ke curfew kemudian dia nak impose curfew tang ada aku pressure minta mama ke government ke saya instruction part atau aku plan ni lagi pada ni tang lah work out dia ke supply midangnya so far hari Ribhoi nak review kau ration ada benai March de ngayuk jekin ba kidang ki wholesaler kat tu kat ni ki bang pat live your kau jom 9 March dengan saya kita nak pendiang ki pass everything but ensure bahawa kau employ haki ration no kau fair price shop ni kau ni request mentang ba kalau long ni dan ya ki number saya share but later hakikat kubur ba min ai video untuk itu incident commander Jombar kat di blog, okay? Respective video. Dia punya video dekat lang buat ki rangba asno, kin saya contact nama ni long belong meeting, kin saya make arrangement ki bon ki bala ada belong meeting ko mesti nanti kila ke incident response unit kala operate mana do mentang apa tu kan ni so they are aware tu banle de kadang plan A plan B jomi plan A tu long ba minta min nak check kita stok haki kini fair price shop. First of all ni check kita stok lah lift ni emo wholesaler. Number 2 dadang wholesaler lah lift ka stok lah pen poiski ration fair price shop tempat kibri lah lishim na emo kham. Ini kat kita kimar di bagian. Nang tap de lada kila shift kami at least for March ketu kota jadi kila. Okay. Now, if they have not lifted, then we will follow up. Please complete within today. Okay. And then if not today, but 27 by 27, we kermen bapak ration shop kila yo how jom yo 9 March. Okay. Then 6 tahun April just around the corner. So dia kata in lift not soon. Kenapa kita at least essential bang jengi tadi kau sini mo kiwi kiba long essential ada kata tandai kau sini gitu kiba shayo nak ration shop gitu punya nak yang ke company ban ali ban biaya nak kiwi kita pada kiba mar ya kita hidup ni dah take stock dan penelitian dan kehidupan story ki but it essential commodity dia mudah jika habang yang essential commodity kalau kama penyoi ini terus nama kumba creative ke Ribhoi district ke district transit yang bon bahagi state de baru sisni ki drop here baru kat ni drop ki bahir mentang penyoi ki ditang ki buket marba mardi buket dawai no kani ni nak check entry ke no drop ki buket di bawah ki marba dan datang ki marba ki cylinder bat kunjuru ya kita any essential and ki beri ki bami asuro
Kita tangki baterai haki office ki joni ki bala ada lupa kan ke disaster management unit joni bat kumjuru kita kat tu kat ni ki essential office ki bangi dan kam ke telecom SCB ke PHE mo kita kat tu ni ki bangi hub ban I pass ki betul mantri wiki wen ni la khashon dia mo ki bangi dan kam la khashon dia kata hi arrangement so far mentan but POE buan haki beri kilong so kerja.